Najskuplji automobili na svijetu su mnogo više od običnog prijevoznog sredstva. Ova umjetnička djela na točkama su oličenje malog procenta populacije koji više cijene nametljiv izgled automobila umjesto praktičnosti i djelotvornosti. Ferrari Pininfarina Sergio, 3 miliona. Izrađen od strane legendarne dizajn kuće Pininfarina, Sergio je u suštini Ferrari 458 Spider sa potpuno novom karoserijom i enterijerom. To znači da 4,5 litarski V8 motor šalje 562 konjske snage na zadnju osovinu lakšeg modela. Budući da je samo 6 primjeraka napravljeno, nije bilo moguće prosto pojaviti se sa gomilom novca i kupiti ga. Ne, Ferrari je lično izabrao 6 srećnih kupaca. Srećnih jer imaju novac, a time i mogućnost da kupe Sergija. Bugatti Veyron Mansory Vivere serija, 3,4 miliona. Ne bi lista bila kompletna bez makar jednog Veyrona, a Mansory Vivere verzija svakako to zaslužuje. Baziran na Grand Sport Viteze Roadster modelu, Mansory ima novu karoseriju od ugljeničnih vlakana, unaprijeđena LED svjetla, osvježenu kabinu i redizajniranu rešetku hladnjaka. Kako bi se dalje afirmisao kao umjetničko djelo, sa strane automobila su urezani istorijski događaji motosporta. W Motors Lycan Hypersport, 3,4 miliona. Ova filmska zvijezda franšize Fast and Furious je zaista nevjerovatan automobil. Počinimo od dizajna i dijamantima optočenih farova, maka za vratima i enterijerom iz sci-fi filmova. Možda ste vidjeli preskupe i prebrze automobile u Dubaju, ali nemojte misliti da ih ne može stići snaga zakona. Policija u Dubaju vozi upravo ovaj model. Lamborghini Veneno, 4,5 miliona. Šta znači veneno, možda se pitate? Otrov, jer kada uđete jednom u ovaj automobil, njegova brzina će vas zaraziti za cijeli život. Izmijenjena verzija Aventadora izrađena je u slavu 50. godišnjice italijanskog proizvođača. Veneno je pakleno brz, a to ne iznenađuje, kada znamo da ga njegov V12 motor brzava do 100 km/h za 2,9 sekundi. Koenigsegg CC-XR Trevita, 4,8 miliona. Švedski proizvođač se po treći put pojavljuje na listi i to na prvo mjesto. Nije bez razloga, automobil je bukvalno optočen dijamantima, a dijamanti nisu jeftini. Šveđani su osmislili novu boju, specijalno za ovaj automobil, dijamantsko tkanje. Ne smijemo ni da pomislimo koliko bi jedna grebotina koštala. Šta pokreće najskuplji automobil na svijetu? Motor sa dvostrukim turbopunjačem, 8 cilindara i 4,8 litara zapremine. Napravljeno je samo 3 primjerka. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal za još novih videa.